mais très cher. Les Maorais, les Moéliens, les Anjouanais, les Ngawazija, les Ngasjanois et les Ngasjanoises. Fundi, twalaka nguhabiliwa haku na yavo ngasukutolwa wakati huo. Yedini ngambao. Mnyezi Mungu waende ya hantize sharia zinu. Mtume ya jayarele zandro. Nganzu ufanye emwa, 2 mwa, 3 mwa, utiro hoda hone. Besho hata huminikatola. Mfano bufundi kahabani nzangu. Na bala tuati minikatola kansirohe. Okay, joli. Kautomni katola kautiro hoda honi wala tiro. Hendo hawatu lafikira, wakonde hula utulafikira. Zefikira zimenye. La, sindekeli. Haukamzima yabo. Gujo shida ya tivemwa nanya ya mtowe. Mrumshenge na ze strateji. Zonge ni zondo alhamdulillahi surtout. Ikaha to jibalia ze double tente. Wow. Basi zinongozi sefini basi katso mtini ya ze haiba habiri ya mtini ya mna hawane sikloni. Ibalia ye double tentenge dingo di basi zinongozi semru mengu tujo katranki. Bofundi na rabezi nazila kariba kibala hata katukimba habari kaya tokirmi fane. Yabo wakati hiyo yabo katumbu bobo mrumshaha alatsunike to ala kanzima ila ngonori bakoda koni kabajaka umani wala fijo ze 3 mois ziviri kuja changer kujamba ukango changer ide angunja changer ide ohanyukwa jati amba usuluhu watu kwa jata suluhu ze 3 mois ziviri harimwe to ala ka babasango juo na rila wani hamwemwe urdola uliana ho jamaa ne fami insha Allah no islamu mrumshahangu abo mgwe unike mrume wa khairi bawe 3 mois ziviri angumi mngwanike za khairi iyo nizo mtume ya hababu wa Komoro izo nizo mtume ya hababu wa Komoro partager video waichi wa Komoro. Hizo ndizo wa Komoro mfanyao. Habakoda huoni mwezi ula mwezi wa 2 katina mushkila wala ndini ngo alaomba hindu wa rongo normali. Wallahi hajo imrumshado chida mu strategy. Shabu fundi releze strategy relezero. Hajo hundra article numero 80. Hajo hundra article numero double tente. Yoyo hatwari hajuhunde article double tente ya mrumili wamze ya mtimiz hatojo mtimiz ya mrumme hatojo suluho mwezi wallahi lazim double tente kama hoda hoda mrumsha dushinda mrumile ya double tente ya mtimiz armo double tente ya mrumme katina wobira haukati ni wa double tente ya double tente nda yibi abusa wele wa double tente la kulli kamem yende hade hayele halekeza hajoka mrummenge na usiu hasangwa munganzo mrontia mnikatolaka mrumakanti vaheya jilekeze ya vayemnango tole wakali wa sistan haku mnango wa hafifu ya vire ya mdisi zeze double tente bomze ya mdisi zeze double tente mrumme cher na resulu ya urende deze tente zifrape bas والله العظيم ولي هاكيك هاتسورمي ودبلو هاتوجو سلو ديريكت هاتوجو ديريكت هو يمنادا منرو even bofundi konga baluna za double tente nga watu orizo nga watu watu wafanye katine za double tente katini zo za double tente ngwanzo ya mrumilie ya article 92 bomze yepiyenda ujuwe kangu mrumilie article 92 yende ujuwe 92 article 92 bof enda hivi ine 92 balemba ndungu mweleshe yobala bomze bala ya jitiyo kabala hakuwala jitiye bale akodzo jitiye bala tijije ngojuo ya jileje zize mbono ya 92 bomze ya jibuliye bala hangu mwelesheyo na bala hasamba ngumano bala mnikatolaka bala hamba ngumwelesheyo na bala hatova mnaindini jawo mnasalu vekelila de mrumaye hajangu mwelesheyo ya mnike 92 ibuhe 92 Berin Salamu alaikum. Ay samahani baba ho anaba wala tkanza samahani wala samahani kwezi. Samahani kwezi. Mika 92 basi. Ya unga jukta palo malahoni rife. Haku. Ngujosuluhu direk. Allahu akbar aljali. Mwenyezi Mungu mtukufu tinazimshida ngujotie amani ne suluhu. Ngujosuluhu.